saat murun mınakey uşul bir önörde gana çegara bolboyt eken. Oşol önörde çegara bolboyt ekendигин azыр mınakey Роза эжекебиz өзү күбө, өзү баш болуп, кадимки Ашыралы Айталиев агайыбыздын "Сен жылкычы, мен чабан" деген чыгармасын биргеликте жапжак эле иштешти. Мынакей жетиген менен бирге. Жетиген аспабы. Кабыл алыңыздар. Каусар тобу. Barakende, konçalılar, Kavsar Doğu, Mınakey Kavsar Doğu, Marjan Doğu, Jana elimizde Roza Amanova, konçalılar.